Sanibonani Maswati. Ngingimake Sibongile Masibuko weNgwane National Liberatory Congress. Endzabeni yakwaSweet lelingilona bhange lamake wesive lagoqodwa nga-2022 bantfu bangakatshelwa kwanikwa inhlangano sakimo yase seyitsababhalise labakweledwa ngSweet kugcine mhla ka-17 February 2023. Wathi yena lobekhulumela iCentral Bank jele nakabutwa lokuthi laba labalahlekelwe timphepha kutawendekani nalabafile. Wathi bayatiwa labantu bangu-8,400 emagama abo ase-Building Society. Labanye ke Maswati sebangithinzile ukuthi abasivanga bona lesimemetelo. Bathi te bagijima babhangatela baya le-Central Bank bashaywa ngesivalo kuthiwa sengeke basitakale. Umbuto ke wethu uthi le mali yabo ngoba yoningi ekhathi bona bashaywa ngesivalo ngaphandle itabe seyishonaphi. Sisathe khude Maswati kumntwana enkosi Sicalo nekumfundisi Phil kuthi lendzaba siyacela isetshentwe ngemaciniso nangekuthandaza. Batomkhokha make wesive kulelihlazo lasakulo nyalo. Lokubhlungu ke Maswati ukuthi labantu bebe bayisebenta lendzaba bayaphila badle emabele. Labanye basetikhundleni njengaminister wetangaphandle. Labanye nalo abelisekela lemholi we-Central Bank usekhona naye nalabanyeke. Umthetho welive ke Maswati uthi mhlekazi akaboshwa. Kanye nawo onke emagundvane langamhaqa abhace nasetidvwabeni takhe. Ngiko ke Maswati sithi litfuba lenu nyalo. Yehlukanani naHulumende welikhaya siye kuHulumende wentsandvo yelinyenti. Nigodle impenseli yenu nakutsi wabhalisani kuze nithole le mali yenu. Lokubuhlungu lokunye kuthi kute namunye MP lenimkhetsile loke wayikhuluma lendzaba lonendzaba nani. Hulumende wentsandvo yelinyenti wonke muntfu kutawukhala bozankosi abanawukhetsa kutsi ngibani logangile kuyawukhala bozankosi imali yenu iphume ngesikhashana. Amandla